uluk taka lok taka in training thei nge ka base ani tuna kan chairman kan board chairman thu sai turin no so mang EDP Entrepreneur Development Training Program aron tel tu zong te amasa in Mizoram KVI board ten sibai kan buk sewa when I hian helaya training tu ra in local hi kan lom sewa apoi mo khop maya sarkar reng hian eng sarkar po ni sela ram kai suai na tu rata na policy anei chin ni kan rebeka chu to na hian kan ram sarkar ina a policy poimo tak chu bana kai han holding kan ti hian ya sumi ba ka hemia tun ma atanga central scheme PMEGP tito Prime Minister Employment Generation Program thalai ma ni kut ke a ding tur te dom chhuah na tu kan fiat dan tam taka chun margin money ti hi alo ni a sumi kal chu policy chu amma sela ami hring ti lo hling tu tu mi hring sarkar trong kam taka progress partner kha in poimo ta em mai ni chawang chon voina hian mi hlut tak sarkar ta na mi poimo tak te ma a thu sei tura ka in nga ya chu chu ka ril ruwa ka pom dan ani han holding hi a tha nge thalo ti zel tur ani nge ni lo lan na ber tur chu nang ma ni ani don tlat ani pe parate a scheme te duangin thui takin da ma sela chung zong ataka chanti tu thu ti sa chanti tu chu nang ma ni in ni awangin waina kan program man hi alu le ani chuan ke hi silal rem lian kan ni a marema minti maya sangni somni pali February ni khata tang khan Mizoram KVI board chairman hian kan thu ve a chuta tang chuan hei kum ni chuang kan lo thok ta ma son na te po kan han nei ve nuala rem chan huna te chuan success story te la zi ala in pho chu te po that ya in kan principal hi pi sai kho mi pima se ni kan ti maya helaya po lo om to chin chu tiang chuan tu na helai principal ni la ya kha so that chief executive officer in head officer so that MDTC anilo mineko son athu pima se ni hi nimena char sarin lan fel chia voina hian he training program hi kai hroi turin akuta chuma phuna chu omta engmo china thil hi mitin lo muthin maila mi thil ti ani chuan mani kuta atlak chuan ana chang hriat lo palte engemo hi a om ve china chunga po chuan lo fin chiwa tu helai training chunga fin chiwa tu ni turin thil ringot thil ti dik lo lai mi hringin engemo kan nei veka chumi lai va in phor chhuwa ringot chuan mi hringa siam thalo enge ti se kan du eng tin nge om se kan du ti lai a om po in open takin in lo soi anga chibai ka bu ka kan principal tin when hian PMEGP loan project 6 na ho tu pa ber when hian hei pu wan ro puya deputy CEO no tel the boka ani hi chibai kan buk tharle duwa a chan chu kan project zong kalpui tu an ni PMEGP atanga han holding an boy thei khop maya project siam turin an ne na ran lu ta ti khan an lo boy pui char thina an mani han poimo em chung chu voina hian chibai an pani hian kan buk tharle du chewa in zawayan voina he program ti lo jing tu ra in ron kal hi kalom khop maya ti khan khongai takin
kan ngien chu ban lo phar je ula han holding big engene than te voina training tur khongai takin han phar te ule han holding big kan chiar lok o som panga le api MEGP rim so vai som ni panga inita ani chu tunlai khovela chuan sarkar namu acha ahlu amaro chu tuna hian chumi tu san dik takin kan sarkari lo te ro ka ti lo la ru ka ti lom ti ang ni to lovin midik fair taka thang chuak tura ma alak na hian engeni kan chalai kumtin zirlai an ran chuaka chu nang mani local kong to tu ma ka khelawa khatia ka en mai chuan in kumpo a in rol lo lein ka khia kum somruk chin noilam turani a pol riat pa sin kha education qualification ania ma se master degree nei te po an lo training tu diam chuan helai hian thiam na bel cha du in chu an project an mania an tho tur ti puitlin du in entrepreneur development training hi angai tlata voina hian ti tur ani awang hian in ron thuring ko tam ti ka hlau em ani mani kut ke in project in kalpui dona chuda chuan mi thiam resource person mi big mani ton khiat lo nei to te in ma an ron ding don ani chung me te he na tang chuan in project in ti tu theu atana thil poimo tu ngun takin in bengaronga lo thun thinang cheu keizia hi ka chinga thil reng biak ina ka in khom po in notebook ka phot chuak nge ya camping a po speaker ten an thu soi hi a bible sang jong kan ziak chuak man lova a poimo abung le chang ka ziak thin so me cha ina hanin on en non le don kan heta kan riat hi chu alo liam maya engtinga soi kho kan tia kan zia chuan khamia khan en non le thei turin a om thina chu apoimo ka ti em a ka du ber chu helai training a hian in tu nu hun hir phareng chungin ngai tu na tak nen heta changa ni som chungin training a hian in project atra ta na hlo tin na tura thil chul financial management thing mi puiwa dor dan tur te khang zong khami thiam ten an ron zir ti don chewa attaka kalpui thei tura chu thiam na chu in lo vat chu mi hretura in hona poimo in khom atam khom mai mizorama hian in khom konga chon kan kal du la ama ero chu nun dang lam pha hi kan tang lu chat a chan chu dang lam tuma biak in pan kan om tam lo aniang mi ti dan ani awanga vakal ve kha kan ni tam tak kan ni mai ngem ti te min ngai tu tir thin ani min lo hre thiam ula ka in khom don hian lalpa voina ka in khom na atang hian taksa le tharawa kamason na tu thu kan speaker ne na tangin mo kan hasak ka tangin mo khongai takin min don ti rang che ti in kan lo ka in hlan thina chu tiang chuan a hlok na po a sot na po kan pu thina ni ma ni in hona ngai manin mason du le mason tu na nei ngai ha te non thenga an lo lam se kan lo chan mol to a traffic du huna a thlen thelo ti kan sia ta wangin aron tlai de po kan thiam cheu ani chuan lam thatak ani nge ya te chuan hei ti hian kan tia a right up te kan ti ve de nika tuna hian EDP training hi meza som sari le pakwa in an kaltang to a chuan EDP training hei tur hian loan la first installment sanction letter nen EDP training theya chuan PMEGP atanga margin money claim training certificate hi apoimo a helai tak hi EDP training certificate tel lo hian margin money a claim thei lova so wang son voina in training hi certificate nei nan margin money claim nan san apoimo tap hot ama ero so apoimo ber zo chu certificate kha chu
i training ti nem nget tu mai nang ma hiat na hlo thling tu ra puri chok na mun ani awangin chu zo ka chu mun takin nang ma ni aya hiat na claim zok te po chu ti zok chu ni ka ve ti te po an la ron ding pal thei mar se an ne na chang khan nang mai ni lo hiat bik lo hiat tur thar chu i nei thawang chuwang chon thin lung in hong takin lo ngai thang chu ti kha kan soi do ten sarkar kum sang ni som ni panga tanga sang ni som ni paruk chung hian voi thum EDP training hi ko ani to sum don na le industry din na atan subject poimo le sum en kol dan te anzir tlang pui hun bituk om lova mi som thum an tlin chuan training hi ko turani chu tuna hian han holdinga than tele PMGP hemi apanga ya kalte po hi in ko do nem ti aron ti thin hi thil hi akal sak har ang ringa khatiang te po kha thil omania voina hian chung zingan ron tel chu alom omple kan lo lom chiwa isina ka soyang khan sarkar hen policy ane han holding hi a policy pui takani chu policy chu omma sela paper chattakin ziakin omma sela ataka ti hlo tling tu tur chu nangma ni inni nangma ni in han holding policy in kalpui awanga in hlo thin na kha mu thein se ka du em chuda chuan pathian hne na po in hlan thinang cheu bulin chandon in na chulal pa kol tiro i thil ruwa man chu ti nge in om ti se thei tam taka om don shi a omanga kang meite omanga engeni natural calamity kan ti ang chi natural khatiang kha aron thleng chung zong zoka chon mishingin kan veng thiam lo re tunge kan momo chung zong zong min ven saka kan ruwa man na kan du min ti puitin sak thei tu chu pathian sawan chu apoimo lutuk tuma sapo thei kan omlo thowela yan kha pathian ma mo lo kan omlo chu kan riat reng apoimo ten heta hian beidong lova midang te beidon na kara tuar sel takle taima le tumru taka thok tat te an hlo tling thin ani enge mo ilato nge yang khovel dan ani project in an tiang in han kalanga ma in hemi project en ti ma hian ti du le ti tum hei hi ti veila o ti kha in nei nge yang lo ti mek to po in nei ma se itum ang chi athila lo thlen lo enge mo unforeseen thil alo thleng theini chunga chon mi tam tak chu min ran chu an beidon pha thit mi hlo tling ero chu an kal tlanga an hlo tling thit chuda chon soi tu tam tak kan nei ani ke ma ni po success story kan la buat sayanga chong te chon hlo chan na beidon ram na an lo nei to thit ma se chu chuan ati beidong lova antum aru pha sawa hlo tling turin tai mak na ne an lo kala then in tuai siam reng hi apoi mo khop mai tun lai khowela chon thil thar a om renga chawan chon tu na iti chin ba ka changa in tuai siam le pur chok AI te kan ne tero artificial intelligence engkim a hai chu thei ani imamo chu so me a in tuai siam a in upgrade reng chuan he in el na khowela hin school chawani lawania sum do na bo in el angai el pui in ei don so da sun is survive theina tu chon nangma in upgrade chin angai ani hei keima ne apo hian discipline som le pakhat kan kalpuya beauty culture hei abik takin nu lam hi mi pa po kan ni to tho hemi kan taksa pian phung pa ngai pia lama han moi aswal mi alawania moi taka fel taka mu nuam taka lante angai ve thina chumi tur chuan ti tur lo tam khop maya body massage le engemo kalau hriat lo phei chu heng mit mul han siam chop te halo nga ya ten chu ba ka chun tin te po heta in nei nia ama a sei lo kharon sei thut moi takaron lan te kha alo ngai thina chu tiam tur chun in upgrade hi lo ngai khop mai helai po chu
kan upgrade kan ti don tin hanlu man te pon zukal maulan ta tuk tukang ma se anti pangai a khan an comfort zone an omrenga malak mason an tumlo chon he tami designer an ron chuaka thil thar an ron hu chuaka moi zo kin an ron design chuaka heta kan ti khan mason an tumlo chon kha in el na khowela khan an hlo ting velo thei ani chulai tak chu vaina hian nei ula kadu em ani Mizoram sarkar hian mi puri te ta na sarkar thare tlodin tura ma alak na konga mi poimo in ni a bulchan na lian shi lo ma sila tere te po ani thei noi ni chin lon la kha chu training khera ngai lo pa noi nga atanga noi som chunglam kha chu ni som ania online pon ati the pu pu yatin nakina khalai kha chu indu le inzot thanga khalai bor vel kha chu yan training certificate thi kan kalsan ma in training zo to certificate hum lo kha an buai thei khop ma min ron fo na te jang chuan khalai bor te po nakina ngani training certificate local dan te po kan train chan te po ni ve do na kha kan dule nakina kan zo tanga tin kan ngai tha fo chu thil hi ka en na tu live on YouTube atama factory le industry poimo tak waste management han song bol na te kha omani ma se athok tu ten ti se ti ka ngai tu na om thi na chu an khisel na angai poimo la min ka sumi chu mai tu ma so chu o mai tu am se la o song thil so a hi plu ring chu a khisel na a lo tla chia anga project ti lo thing tu chon khisel na tha angai tha thau taka ti angai thin si a in khisel na ngai poimo em chu stroke avatam em thut te avatam em ma se ka en suwa kalom na chu nge ni hovel tu hang hop ngai chi alo chi in ni mel theming ka ria alom omin ka ria project ti lo thing tur hian kuwa aruka pek khat thian te kara po ei zo thei ni angai na hun te po ati ra changa ipok ri ngota i tho chuwa i hle pe mo iti chuan i collapse thei tuna hian ka soi du em min ron dor tu tam tak chuan chumi chu kan lo ti to khol po chu tiang khatiang chu kan lo nei to a chumi chu kan lama mo a lon min lo ti sakro an ron ti ani ka ngai tu na oma chuan a e zon na a thil ti poimo bera chu kha a khol le a project ati a khania enga tinge suma mu chua a kha chumi dom kan na poimo a chona man thin lo ti kha ka ngai tu na om thin ani thil danga tan kan bang thi na niang kha per kha ngai poimo a turin ka ria chura chon in upgrade ringa ngai mystery te po thiam na nei ma se a khol nei lo chon chorna chorla kan ni tak to lo tu lai chon so wang chon ka du ber hi chu bul chan tur taka capital nei lo hriat na thiam na nei tak si khang khapui hi ka chak thin karil ro an lian ber chura san party lam ka ngai to lo reng am mi hringa kha chu hriat na thiam na capital an nei lo awanga loan mane potlang wal pathum karil khoi deu office an ron kala chu kan soi man lo bang ron deal ro kan lo puyan chu kan ti tak sa sale na kan du ti pui tlung tor hian apoimo then in poimo em na chu khongai takin arvul thang an ban pharlok te arvul anam lo ma vokvul kan omen kan om ta dewa ti khopin kan rama ani sangha khoi turin omen om bok ma sangha khoi tur hi mani report ka ngai thaka chuan Mizoram sangha khoi sing ni sang ni zaruk somruk pakhatan om ma se enga tinge state pona changa sanga hi kan lak lu alangai ring kan ram mangai na nen kan tho ngai to enga tinge kan ram hi kan za om lo kan in to del tat mi thil kan mamo awangin kan huai sen thelo ani hi chawang suan ovokuvul te amar ka thi athra hi kan ti em mai vokul hi atal tharan om suan nu ho in tlar le hual min sa ma sakro ti hian
asa satu deep tham khopian an omdu ring ving khan thana ka kalhian a market hi achani enga tinge artui hi mi pakhat pon hi ta ni ti sang khat le za bi vel athar thei to mi mali enga tinge state pon atang kan la lak lu ring mi puin kan ma mo lutuk chumi chuan ni tin sang khan za ni vel thar po chuan a om na bial khopani pathum ma mo ba kha ala cover thei mi lo nia chu kan ma mo hi atam lutukani chu ta chuan ti tur atam innovation thil tha chu mi bim pui ma mo kan sen ho na atana ma mo ngai tua chiwa ka thil thar ron ti chuak tu kan om rualin kan ma mo rualin thil pa ngai mi pui na kan ma mo ring state danga changa lak lu ngai lova min in to del tir tu hi kan mo mai ya arte hi kan van ein sa en tero ma se anon phurlu ding bazara khian zinga kai sar thina ka thana em na chu kan soinga zoite state pona changaron phorlu ti fiat ring ar bazara tal turan ron ti hi ka tha ana kai chu in tha ana kan ti ve thi kan in to del thi kan tum chuan kan thei chu ani ale lam zon ka soi pe zon department lam vakhak tun ma local to wa te hi a om lek lek ani chu department pakha chu central atanga an fan mu min ron pete u katia atam lu tu ma se an fan mu atanga an na tho chu ka mu tu rawang ani a lo ber tu te ni akariat chu necktie ora officer thu te ni ria cho wang son nang ni ho hi lo tling ula ka du karil ru tak hian voina hin in poimo ani ti kha EDP training a hian kong sang a sum don thil siam tu lo tling ni theina tura thil trul sang sum don na bul chan dan te hun man chang kai dan te chia ni that nia enge mon nia vatel vezel itum chuan chu mitlom ngai lo ni te po lo chang a omanga yang i thil ti tum ti lo ting tu rai ma sai i lo tin huna chuan chung mi te chuan an ma ading turin an la som thomang che khata thileng ki ma chen ni chat ni le khatiang kha ti lo tur ka ti ani lo ma se i thil ti tur ngoi tan san pha na na i man chuan khalaya khan kha thil ti kha thalo ni lo pa ma se ka til lo pon a local thiang ti ngai na te po hi om se chain ka ria wei ma roi tu a soi mo na certificate dong khopin kan lo oma voi ne hian min lo ngai thak thiam sak ula chu ta ka hun pai zong te ka ngai tu a ka fa te nun te ka ngai tu a o ti chang ka nei ka thir ki hian choma chon mi ta na nun pe a tha amar suma ni lam lo tin lo pha kan thil ti tum lo cham pa tur kho pakal hi i lo tin chuan i ma mi pui ma ila ding tho don chu ani amar se i thil ti lo tin na tur ko ma dik takin o pathian thiat na nen o tai mang na nen o man deu khan ai zola thil khen kha in la rieng ka rin hong zali som li ti kha mi pui man ding thin tro lo tling tu zan tho rim thu moi tak te mi pui man lo soi to ma se sumi asoi mai chu alo har lo ma se atak taka lo tling te kal kong nen hang lo tling na kha chu aloin ang lo deu chu wa chan lo tling tu chan to tho rim tumru angai na fiat in update apoi mo chu voine hian thane ma takin kan soi du a tin dan le frai fiat apoi mo in laron zir ti don cheu ten kan nuai tha thok tu te ne na tho ho na tha tak nei chumi tura enge kan poimo ti te po kan nazir don ani ten somi ba ka suan kan thil siam chua zor dan te a market lam te ten sum lak lu von dan financial management hi a poimo em hian ka ria chu thil chi sang an ron zir ti don cheu fa tlangwal mi pa pathum ka ne anin anglo lutu pakhat chu abul tan na tur kan tia a tho chwa reng kha azui tol mani dor te kan non saka a tho chwa kha
mana saklat mai ni zaman son ri ati thelo wa voi ni ka ti tir to a chu fa te na na chu kan mangai sia ma se kan lam ai ti hena zui sel ma se fa te ta in seng so kan nialom ka tia than hata chong ka la chong lo a chen ero chuan an keima nu le pa tel mia lewin aizol khopui a hin ei an lo pathei ka fa te jing mi tho ka chu voina po hian helai om te hi kanin ang lo thei in karinga chu ta chon poimo em chu kan tho chua man trangkai dan financial management hi apoimo ka tilu tu kani then sipai hi ral lau om kara adam kho chua theina tur chon ral do tak tak ma in training how tak lutu alo ti angai chumi lo pal tlanga lo ti lo tan chuan ral matong ral lau om kara adam kho chuk thei lo then zeti tu resource person hiam bik nei an subject a ton riat lo nei to sumdong lo thing an ton riat a changa midang te zeti tu tur nisira ka soin khan an laron ding zona te po hetianga ngoi ringa lukol mama mam ringot ni lovin so se engtin nge ti zot ho hi zona nei nga ho hi hetiang hi ti tak tak tum hi an lo nei fo hiang ka thia i project lo thin nan i mamo lo dong song turin nang ma zok lovin bua sai la dang lam tu mang che dang lam ngam ni tu mang che chumina chon i hriat sa kha khame ni lovin hriat bel tumin lovin hong ang che chu za poi mo inga thia chian te hriat lo khatiang khan hriat tum tlat la mi lo tling te hi chu tiang chuan hun an mang thri na chuan a lo rei chuan mi te chan pui ngai khotlang bel fak om sarkar tan po thil hanti kan ai o han ko chua cha kom te an lo ni chin cholai chu apoimo leng ka hia poimo bera son lo thaila sun pathian chi la athu pek te vongro pathian chi la athu pek te vongro in na lalpa kol tir la ithil ruwa man ti ngi inom chu apoimo ber project buli chan nan po in pathian ne na chu apoimo inga hia when helai training to local te hi mi hlutak ani helai hi chu facility tor kan nia mun kan lo pe ajitirna inon dong don ani sab sarkar tan mi hlu imni chawang son he program hi tluang taka lo tling taka thiam na in nei bel na mun alo ni the na turin lom takin kan han hong ani kalome